Guys, murakaza neza kuri Kigali update. Kuri uyu munsi nifuje ko twaganira kubijyanye n'ubwiza. Buriya bizwi ko Imana yahaye umugisha abanyafrika, dore ko kugira uruhu rwirabura biri mu bintu byiza cyane mu bijyanye n'ubwiza, cyangwa se mu bantu bazi kureba ibijyanye n'ubwiza bavuga ko bafite uruhu rwirabura bakunda kuba ari beza cyane. Gusa abantu benshi ntabwo bari bazi ko buriya n'abakuru b'ibihugu hari ukuntu Imana igira uko ikabaha umugisha, abakobwa beza kandi bazi ubwenge. Kuri uyu munsi rero tugiye kubagezaho urutonde rw'abakobwa 10 b'abakuru b'ibihugu beza kurusha abandi muri Afrika, nkuko bigenda bigaragara ku social media atandukanye, abantu babapostinga mbega mu comment y'abantu uko bagenda babibona. Tugiye kubagezaho rero urutonde rw'abakobwa 10, turahera inyuma, turahera ku mwanya wa 10 tujya ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 10 haraza Talilo Mwangaba. Uyu ni umukobwa w'umukuru w'igihugu wa Zimbabwe uzwi nka Emmerson Mwangaba. Uyu mukobwa ni umukobwa mwiza cyane, dore ko mu gihugu cya Zimbabwe ari mu bakobwa bazwi cyangwa se bakurikirwa n'abantu benshi, banakunzwe cyane. Ku mwanya wa 9 haraza Faith Elizabeth. Uyu nguyu akaba ari umukobwa wahoze ari perezida wa Nigeria witwa Goodluck Jonathan. Uyu ni umukobwa mwiza, dore ko yakunzwe na benshi kurikije ku social media ye, kuko kukirwa n'abantu benshi cyane. Ku mwanya wa 8 haraza Zahra Buhari. Nigeria ndabona basa nkaho bari kuza mu rutonde cyane bya Nigeria ry'abakobwa beza. Uyu nguyu akaba ari umwana wa perezida wa Nigeria uzwi nka Muhammad Buhari. Ku mwanya wa 7 haraza Isabel dos Santos. Uyu nguyu akaba ari umukobwa wahoze ari perezida wa Angola uzwi nka Joel Edos de Santos. Ni rero umukobwa mwiza nkuko mubibona mu mafoto atandukanye. Ku mwanya wa 6 haraza umukobwa wa perezida wa Cameroon, akaba ari umukobwa mwiza cyane. Ku mwanya wa 5 haraza Tukitile Zuma. Guys, murazi kwihangana amazina ntago ari mu Kinyarwanda ndetse ntabwo ari n'Icyongereza, ni indimi zo muri South Africa kuyasoma rimwe na rimwe bisa nkaho bigorana, gusa akaba ari izina ngo ni Tukitile Zuma, umwana wa Jacob Zuma. Uyu akaba yarahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo, nawe rero akabaza mu bakobwa baba perezida beza. Ku mwanya wa 4 haraza Aya Abdel Fattah al-Sisi. Uyu akaba ari umwana wa perezida wa Egypt. Tugeze muri ya myanya ikomeye, tugeze mu myanya 3 ya mbere. Ku mwanya wa 3 haraza umukobwa wita Malaika Bongo Ondimba. Uyu akaba ari umwana wa perezida wa Gabon uzwi nka Ali Bongo Ondimba. Uyu mukobwa nawe rero yaje muri 3 wa mbere. Ni umukobwa ufite uburanga ndetse n'ubwenge. Murabizi abana barize abana bazi ubwenge bagakurikira mu mashuri kabisa, ugasanga n'ubwenge barafite kandi bafite n'ubwiza. Ku mwanya wa 2 guys, tugeze ku mwanya wa 2. Uyu mwanya uzaho umukobwa witwa Ngina Kenyatta. Uyu ni umwana mwiza cyane, akaba ari umwana wa Uhuru Kenyatta, perezida wa Kenya. Uyu mwana rero akaba ari umukobwa tukunzwe ya muri Afrika, Kenya cyane, dore ko ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi hose ubona akurikirwa n'abantu benshi. Ku mwanya wa 1 haraza umukobwa wa nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, akaba ari Ange Kagame, umukobwa ufite ubwiza ndetse n'ubwenge nkuko bigaragara mu bikorwa bitandukanye agenda akora umunsi ku wundi. Ange Kagame rero ndetse akaba afite asaga 1.9 ubwo ni hafi 2 ni umukobwa utari mugufi, umukobwa muremure. Guys, ngaye nguko urwo rwa rutonde rw'abakobwa 10 b'abakuru b'ibihugu beza cyangwa se bafite uburanga nkuko byagiye bigaragazwa n'ibinyamakuru bitandukanye yaba byo muri Afrika ndetse no hanze, ndetse n'abantu batandukanye bagenda bitamo ku social media atandukanye, ukurikije uko abakobwa bakurikirwa n'abantu benshi cyangwa se n'amakomment abantu bagenda bashyira ku mafoto yabo umunsi ku wundi. Uramutse ufite igitekerezo cyangwa se indi nyunganizo wadowesiga muri comment, wakanda like na subscribe tuzakora amakuru atandukanye tukugezaho umunsi ku wundi. Nawe ubwo watubwira uko wabibonye mu rutonde rw'abakobwa 10 tuguhaye, ukaba watubwira ese ninde wabonaga agomba kuzamo utajemo, cyangwa se nuwuhe wagiye ku mwanya ubona utarujyanye n'uwo ariho. Ciao guys, turi kumwe.